nasema mimi, siyo vita ya mwilini, ni ile vita ya rohoni inayotesa maishani. Maana hakuna mwanadamu aliye jemedari wa kushindana iyo vita ya rohoni, rohoni. Bila msaada wa Mungu ndugu, huwezi shinda. Tunashinda kwa yeye atutiaye nguvu. Silaha yetu sisi jamani ni maombi. Tunashinda yote kwa maombi, tunashinda. Omba, 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 ombe, omba. Omba, 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 ombe, omba. Omba, 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 ombe, omba. Vita vyetu tunashinda kwa maombi, kwa maombi yanawezekana. Omba, 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 ombe, omba. 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 Najua unapigana vita kali, imekujeruhi, imekuumiza, na moyo unapepesuka, amani moyoni huna. Kamwe usiache kuomba, wewe endelea tu kuomba. Ona sasa moyo unakudanganya kwa kudhani Mungu hasiki, maana kila ukijitazama uko vile vile, kama jana, kama leo, kama kesho, uko vile vile. Na sasa umejichagulia fungu langu la kukosa. Hapana.